Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On hiwrama hiwrangol islam ya jamaatul muslimin. En hewti ka duɗal men belbiɗo ka galle Alhaji Ibrahima Bari. Allah on yurme ɓe o naada ɓe aljanna. Karmo ko men Oustaz Abdoulaye Ba Senike en fuɗɗade darsuji me en jumare nden ko wowno ko darsuji nayi hande kadi en arti ka tati e wonɗen e fiinodude ɓen no woodi ɓe ala ɗo. Joni on darsu ɗon hiɗen accude mo ha etenen on futtotenmo ɗum ko figu sunna deftere aranere nden. O darsuji tati ɗimo wonɗen e fuɗɗorde on hande ko sharhu riyadu salihin on. Darsu ɗimo yahen ka deftere men luha insahu sahihu. Darsu tammo emo wonɗen e hombirde on waɗen tafsirul qur'an on hiɗen fewndi ka simore Yusuf hiɗen fuɗɗinde ko woyali. Haray hiɗen fuɗɗade darsuji ɗin inchallahu. Bismillahi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi kiraman man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Asartu athani sartu dimon an yakuna kunilatu al mashu mas gongol alayhima e hore fuffude ndi fil hadathil asghar ويتاري تقوى سنة ويتاري تقوى سنة ولهذا قسم قال صفوان بن أفعال بذي إلا من جنابة كنا جنابة لكن كنا من هوائط ويمر يقول جنانهم وبولين بولين ونومي دوينغو فإذا صار على الإنسان كي wattini ma wonti e neɗɗo on janaba fa innahu woni fi la yusi yonata an yamsaha nde maskata alal jawra bayni e hoore noon sugatiji ɗiɗi awil huffayni ma huffuji ɗe ɗiɗi parce que on la budda feere ala min nasihima e ittugol ɗe ɓortugol wa haslil kadamayni ɗotugol teppe ɗen islam koye ɗen ɗiɗi wa zalika ɗum noon li anna taharata al kubra sabu laaɓa ngenalngal leesa fiha laatake ngal ɗo maskugol illa li daruratin kona sabu loro fil jabirati ala ko haɓɓuɗo joni wano barme muɗum falaka ɓuuɓa wali hada ko sabu ɗum ma masalan hara ndiyan heɓaki ولهذا كسبون لا يمسح فيها الرأس مسكتا يمر هورنا لا بد فعلا من حصل الرأس تدور هورنا هذي ما أقول بأنه يكون في الحدث الأصغر كتير تقصر يمسح مسكي لكن كون جنب طهارتها لا ولا نقول أو كذا كل تنتده وحدثها وتير إنه أكبر ويماوند وتير nden on ɓuri mawde ɗi tayre no tayri go joni holko janoma holko tuso wala budda feere ala min al husli aray de e lootugol wala yamsahu fiha o maskataka tayre jande ɗon alal fuffi hoore fuffu wangal li hada al hadis sabu hadise mo janteɗen fimi ɗon on hadise newi ko andi ka fuɗɗemo jangude kon ɗum fof ko sarta makko ni sarta makko no juuti moƴƴo wali annal maana wonde maana on wal qiyas e mesir on e ɓugol يقتضي أن يجعل ذلك دون
woni ɗo ñaawi mana hadise o masalan pro hadise on e qiyas ko waɗa ko kalma ko ɓen ko mesri kon ko ɗum ñaawi hare tawre jande nden hare nen ɗon nden ko lootugol sina hara ko lorra waɗi loro asartu salis sarta mo an yakuna al mas laatu masgol ngol fil muddati lati ko nder ɗumum neɗɗe haddata ha nde dotti ɗum nde keerini ɗum nde happi ɗum annabi sa sallam aɗa yawtali ko happi ɗon wahiya yo mum ko o leylatin ko ñallele jemmalil muqimi nde wonɗo ka mum taɓatuɗo ka muɗum wa salasat ayamin balɗe tati biliyali ha wonde jemmaji majjum lil musafiri wonande wonɗo e wayas setejo woni ɗo ɓe happi ar mesre na yawtu ɗon ko ŋaɗi o o wi noon kama sahha no silde zalika ɗum aydan kadi min hadis ali ibn abi talibin radiallahu an allah yallah woni ma fi sahihi muslim hadis ono ka deftere imam muslim qal o maaki jaala waɗi rasul sallam on salasata ayamin balɗe tati o layali hinna wonde e jemmaji majji on lil musafiri ko ɗum woni haaɗirde délai wonande on wonde wayas setejo wa yawman wolede tan ñalorma e jemmalil muqimi wonande ñiɓuɗo ka mum ay fi masgol ngol ala huffani ɗo ɗo fuji ɗo ɗiɗi aɗa ɗo no yannana kamɓe noon no yanna si tawi woni yawti ko wiya ɗon haray exprimi haɗa yande kadi mara wala bo hande kadi hay maski haray seeɗa on ƴettata ɗum ɗon sina hara woni o fuɗɗiti kadi hara e ba wa idan tahati si timmi al muddatu dumunde nde fala massa maskuro ala la budda fere ala an yahla al jawra bayn ala hende kadi fere ala o solay sukketiji makko ɗin ɗiɗi awila huffayni ma huffuji ɗin ɗiɗi suma ɓawa ɗum sukketi on kam na sukketi ɗin fof maskete ɗewli ɗin ino masketaki ko tekkuɗi ɗin ala ko soɗum summa yaktiru so lowta ɓedamen tekkuɗe ɗiɗi walakin kono isanta hatti si timmi al mudal dumudenen wa anta ala taharatin ɗe hawre laaɓal o fastanir hay duumo continue ala taharati ga laaɓal maɗa ngam la tantagidu a taharatu futata ko waray laaɓal ngal walakin kono isa aratta sa faalama antata wadde anda salgatoɗa ɓaada intiha en muddede ɓaade ɗumne danni wala budda fa alamin husli qadamen hande gal loota teppede ɗiɗi suma rewti inna zurbono habis ako hubais habis no o yenni sa allah landino safwana o landi safwana bon ko sali andi safwana ko sahabaɓe ko onon landa o yenni hal sami annabi sallama yaqulu fil hawa shay'an e yalli o nani laaɗo no maaka fi mbeleɗe goɗɗum seeɗa e muɗum ma hunde e muɗum o inni alhawa ko woni alhawa ɗo ko al mahabbati fi giggol wal mayli e oñagol yiiɗa hunde nden fa qala o wi naam mi nani ɗum summa awa ɗum zakar o jamti qissatal arabi qissa oɗo waɗen fulawajo wonɗogal fulawaji allazi on kana laatno ɗon jawhariya sawtu to wahitojo ko jaa o ari yo naadimo ewno mouhammadou bi sawti murtafi moynam ya mouhammad ene ya mouhammad bi sawti murtafi hito towngo kañum kamɓe ɓaaɓe wonde e jannguɓeɓen aɗa piiji ɓuytom majjireɓe ɓe ronka ande programme uji ɗin ko honno hana warrede donc o anda ko wayno ya rasulallah ya nabi allah o wi ya mouhammadou bi sawti murtafi o wolɗum fof ɓanti tawi oɗo noga annduɗo fi moƴ faqila lahu yanama on kay way hak fonema tunadiye ɓe nodda rasulallah no sallam bi sawti guito murtafin towngo walla allah azza wa jal teɗɗo mawɗo on yaqul o wi ya ayuha alladina amanu kono gonɗi mbi allahu la tarfa'u o tawan ɓantu tawan townu aswatakum hitoji moɗe
fawqa sawti sengo dow hito annabi sallallahu alaihi wasallam da sotu mo ɓuri tonola ɗon sotungo wala tajaru lahu woto on feññinamo kadi bil qawli konngol ka jahari ba'dikum li ba'di on yoga moɗon feññineta yoga fiyen ɗum noon haɗana ɗon ko fiyen ɗum ko fimon ɗo ko anta haɓata ko ɗo ende bonata amalu ko golleli moɗon ɗin ko an ko gara ono la tasɓuno so andude ɗi boni tan en Muhammad ya nabi Allah ma ya rasulullah walakin al arabi aden fulawajo on la yarifun arabi ɓe yimɓe fulawaɓe la yarifuna ɓe ganda al adab neediji kasiran ɗum moƴƴa ɓe anda ɗum neediji ko ɗuuɗi li annam saabu kamɓe baiduna ɓe pottiti ɓe woɗɗiti anil muduni kay cayɗen baiduna ɓe woɗɗiti anil ilmi kay gandal ɓe won toon jannetaki toon fayda hay jannoɓen toon fayda ko duwaɓe jannede aɗa faamu ɗuuɗa anda julla jama ɓuri ko ɓe julna e hoore mum o andi ko newugol e remugol affaire dina on ɓe ɗuuɗa tiɗude muɗum ɗum noon ila ɓooyi finanga ɓe ka cayi woni fa ajabahu jaabima annabi sallallahu alaihi wasallam bi sawtin hito murtafi'in tongo kama sa'ala al-arabi wano adam fulo o landiri noon sallallahu alaihi wasallam li anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabunna jami kisi woni mum o akmala nas ko ɓurtimude hadiyam peewal yowti o jonnay kulla insanin kala neɗɗo bi kadri embere ma yatahammaluhu aqluhu ko haqqilontiwa tan rondade ko jonata on tigi watawi on noon en ko towni hito gam gaɓe towni o nana moƴƴa on sayi ɓe jabori man fa khatabahu yewtimo laaɗon yewtude misliru ma khataba bihi nabi sallallahu alaihi wasallam ko yewti kon laaɗo qala lahu arabi ɗum o wii kanko ari fulawa on almar'u neɗɗo o ini yuhibbu no yiiɗa algawma yimɓe walamma yalhaqu bihim hara o yiidale maɓɓe hende wotere hawrode haltode yani yuhibbul gawma mo yiɗa yimɓe neɗɗo yiɗa yimɓe walakin kono amaluhu golle makko ɗen duna amalihim awa ɓeɗo firdi o hara golle makko hewta ko ɓe gollayno kom masalan ɓeyno gollenamo ko golle kamɓe kelɗuɗe tinniɗe kala koɓe sunna woola ɓe gollay ɓe watta hoore farilla kam andi mo continue sunna haare nappi farilla kam mappinimo farilla on kam ko ɓeyti ɗo o ɗaɓɓata nawon fi ɗum ɗon joni noon ɓenno hara kamɓe ɓe encourage moƴƴa fe dewe ɗen yiiɗa ɓen ko ɗum laawi sa wi him har onti forta maɓɓe fil amali ka golle ma wondude man yakunu ma man yakunu a yakunu ma'ahum awla o ma wonde man yakunu on mo laatoto a yakunu on laatoto ma wonde ɓen ɗon awla ka o laatota ko wonde ɓen ɗon o lamdinla solo elan neɗɗo aade neɗɗo moƴƴuɗon haɗe ɓurɗon hewde no yiiɗi mo buyno yiiɗi mo ɓa ko moƴƴoni ko aaden Allah ni tono golle maɗa e golle makko foto ndefta wo joni fiɗa yiɗi on ɗon joni est ce que a wondoya e on fagala nabi sallallahu alaihi wasallam nawlo Allah ma jam kisono maki almar'u neɗɗo ma man ahabba yawma alqiyamati o wondoya o mo yiɗi ñalawma tal ngam ko ɗum mba sahaba en la sallam maki oɗo hadis yewti ɗon ɓe welti moƴƴe ɓa pelle ɓe andi ɓe yiiɗi Allah la sallam Allah en laano ko sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah nagati illahi ko Allah tabitani ni'matun azimatun ko nema mawɗo ni wakad rawa gonɗi fi leki Anas bun Malik hasil qit'at neɗo huntere min al hadis oɗo hadis fi anna rasulullah sallama qala ma kana rajuli gorko yuhibbullah wa rasuluhu aɗa makan noon gorko on ɓima gorko on no yiiɗi Allah no aɗa makko on ay qala li rajulin yuhibbullah wa rasuluhu innaka ma'a man ahbabta a wonde e mo yiɗuɗa qala Anas wi fa ana min uhibbu rasul sallallahu wa Abubakrin wa Umar wa arju nde tanjini an akuna mi laatoyto ma wonde maɓɓe mi laatoyto wondude e maɓɓe
وهكذا كوني أيضا كدي نحن منن نشهد الله من سيدني الله عز وجل من سيدني الله عز وجل تبتوره تبدأ موضوع على محبة رسول الله يدو يقول الله عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين اللون تبي مفيو به واس ممكن خلفاء الراشدين كنا وعندي الناس الماكي بيعملوا عندكم سنة يدو خلفاء الراشدين few be wandi be fo mabbe ko fewbe kono ko beedo len subhana yo be subhana washabu ni mako aymat al huda woni imam ben ka pewa min baadi ba mabbe kat ko nasallahu Allah an yajalana rodda ma hunde mabbe Allah hadi busra kundo ko welo ni lil insani onande neddanke on annahu kanko neɗɗo on isa habba qawman so yiɗi yimɓe sara wontema hunde ma wayni asar be amaluhu hay sen golle makko ne hewta golle maɓɓe hay golle makko ɗum golle raɓɓuɗuɗe yakun latotema hunde maɓɓe fil jannati kal janna wayajma'ullah allah hawtema hunde ma fil hasri ka mofturu ande fil hasri ka moɓondirta fil hasri ويشربون بير من حوض الرسول امر بين الله صلى الله عليه وسلم جميعا فوق ما ودو ودي neɗɗo no to dowa andude ko hombo yiɗete naya yiɗu wonɗo o yiiɗu yimɓe allah subhanahu wa taala ɓen fi hen ɗum o tawi ɗoɗen joni goɗɗo tawana julɗo fi moɗɗi golle moƴƴe ƴefta haqqe o hoy wawa yiiɗa on ɗon giggol ngol tawata ngo haalno yiddeji gonɗiɗo allah subhanahu wa taala on ay ɗo joni so tawi woni leyɗe goo si tawi woni ɓe waɗana joni bommalle feeto hollugol ɓe yiiɗi moore hollugol ko yimɓe ko haade maɓɓe no nder bommalle ma tupak e namdeɓe ɓen donc haɗi ɓe waɗana ɓe heddiɓe a feeto wona ɓa ko ɓen ɓe yiiɗi donc andi leydi goo ɗum togano tawi hitande o so ɗum hewtiɓe yalteɓe ɓe ɗaɓɓuɓene lampe ma tosi ɓene ɓe ɗaɓɓude gonɗo kaari mbiɗa faalamo yiide ala ɓe andi ala ga o na e guine ga woni ma ɓenne ɓe faalamo yiide ha o waɗa ɓe go tongi ɗum hande kadi ñande ɓeyi ɗum no wo wona ko on se ɗum acciti haade hitande o fayde ɓe waɗa e nokkeli ɗon ɓenna on to kaari woni kanko men ɗaɓɓotude ha majjele noon joni noon simo anduɗo joni haade ko hadisi ɗo ɗen ko lasalmaki ɗo neɗɗo wonde o mo yiiɗi mannoɗa waɗa bammarle en juulale e nde wotere tawa an ko ɓen wonanta waɗanta feeto welo weltagol fi makko seɗande hewtidi o jibina ndo heɓa aɗayi jamanu dowa watta ndiyil ɓe reeno e hen ɗum e kuuɗe maɓɓe ɗen sabuna kuuɗe aaden e konngol makko ko ɗum ukkatama konngol e kuugal nayo golle ko gollaw o yamira noon yo gollo kono noon ɓayinnama tun allah o yiye golle men ɗen laaɗo on yiye gonɗi men yiye o yeɓete yeeso allah subahana taala areta golle ko golluɗa o ko gollo hagasa o wino o wajibu no waɗɗi almusidɗo jolɗo on an yakraha al kuffar nde o añata heɓeraɓe wa an ya'lama e nde o andata an noon kamɓe ada an lahu ɓe eɓe makko mahama abadu min sadakati ma abadu kala ɓe feññini min sadakaji ko ɓe waɗi walma waddate gille masalan giggolji mahama abadu ne ma abadu kala ko ɓe feññini kala ko ɓe fuɗɗi kamɓe kala ko ɓe waɗi ɓen mina sadakat e sadakaji ɓeɓe tatana julɓe walma waɗate weldigalji walma bate giggol fay noon kamɓe de lan yatagarrabu ilayk illa li maslahati anfusihim ɓe ɓattorali masina hen ɗum nafoore wonki maɓɓe na joni koye na joni poto no okki guine ha saba nangal si darama haɗa ɓe juro ko ɓe sottata ɓuuri ɗinɗe ɓe hokki ɗum wawi ɓuurma gandal e pinal e ƴoyre e haqqil weltoɗa kella inna aw e kaare ɓen walli ɓe addi
ɗo yo ɗin ɗon ɗumanno indi ɓen tiɓe hokki ɓe sorte ɓuri ɗin ha tawa heeja ka ɓakkiltina hoore ma nani sa anndu e programme maɓɓe o koyde ko ɓe arta lekki o joni ɓe adana yimɓe réfisi o réfisi lekkele ma ñameteji haray kamɓe huɓɓe yiite ngen ɓeɓano ɓe yeyra armu ara ɓuri ɗum yaltino sinano ɓe armu maɓɓe marsatano kamɓe programme o ɗum mbawanga anda ko ɓe addi kon yatta ɓe walle sinano ɗum haɗa ma yino ando kamɓe waɗi ɗum waɗaɓe gueɗe ɗon fof so goɗɗo ɓurma politique e gandal a yawata yiwde lorre makko par ce que no kufruma ay ɓe huɓɓa yite ngen ha gasa ɓe moƴƴinoye hande prépare hande kadi ka réfisi e yaaha hande kadi ɓe andi to hande woodi ka yaare min aɗo yaha toon ɓe ɓaddata ñamanteje ɓe sakko toon e lekki oy ko noon ɓe wayi ngata wutta Allah subahanahu ko inni ko sarlu bariya si Allah inni ɓurɗo bonde windere nden sa yi moƴƴere ɓen haɗa a ndaali woni programme o sen maɗo so a ndaari a tawi bone ono ɓuuri moƴƴere maɓɓe nden no goyni layalunakum min habal ɓe ɗaɓɓinanta ko o bone kala bone ko heɓi ɗum haɗa no fanɗi maɓɓe sabu ko heɓe no ɓuuri on bone ay ɓeɗina kam on yaha wolanaɓe gondoji maɗe fof yettaɓe gondo islam fof ɓamara haqqille sikka wa e ɓi yiɓɓe ɓaɓeɗe walla ɗum heɓa kalse e kenen hande bone maɓɓe no ɓuuri nafa on wati ɓe ndoɗen o wajibu nde waɗɗi al muslima julɗo on an yakraha al kuffara nde onata hefraɓe ɓen wo an yalama e nde o andata annahum kamɓe ada an lahu ko ɓe ay makko mahama abadu kala ko ɓe feññini minen sadaqati e sadaqaji wal mawtete giggol wal mahabbati kadi walmawte beldigal wal mahabba e giggol way noon kamɓe lan yatakarrabu ilayka ɓattoralema dey illa li maslahati anfusihim koye na nafoore wonki maɓɓe aɓe maji ɗon nen wonki nafoore nder toon on darotu kan lorde ma ko han annu nde toon nanga yeta ɗum amma an yatakarrabu ilayka amma ɓattorema li maslahatika fi nafoore ma wa hada shay'un ko hunde ba'idun ko pottitinde haray ko hunde no woɗɗiti tawi woni ko fi nafoore ma in kana yumkinu so tawi laatake no newo an najma ande hawte baynal ma hakkude ndiya naare yiite aw nda ɗo tawi wawa wonde ko muɗum yimɓe ɗe yiite e ndiya so wonayi e miran gooto o aray ko noon fa yumkinu newo to an najma ade hawte bayno habbati ko faar lana e hakkude ɗi ko heɓra ɓen ko ɓeyta en kon wa adawatuhum lana e añugol en Allah wi layalunakum habalan ɓe ɗaɓɓinanta ko bone heɓɗo ɗen Allah sabu Allah taala to ɗon samma o wiɓe ada an ayɓe Allah wiɓe ayɓe qala o daali ya ayuha allazina amanu kono gonɗimɓe allahu la tattahisu to jogui to aduwi ayɓe yamɓe mo aduwa ko e moɗon awliya weldiɓe o yi ayon to jogoɓe weldiɓe wiyaka noon tawi gollodiri e maɓɓe gollodiral kenewal ngal fella ko gollodiri ɗum ay fennu law sallam ande haɗa ɓe gollodireɓe fami wa qala azza wa jalla man kana mo laati aduwal lillahi ko gaño allah wa malaikati ko gaño malaikaɓe allah wa rasuli gañola makko ɓen wa jibril hara kadi ay gaño jibril ay o hirtiɗo jibril ka malaika ɓen tawa kono o hirtino jibril oɗen o mikaila ka teddingolɓe e dow ɓeya fa inna lano allah addum kanko ɗo ko gañoli kafirina heɓraɓe fof o sendinta sinawali kafirina haɗa fof no naati ɗon ilani fuɗɗata guede ha kaɓe lande fof naati kafirina jammu ɓurata ɗum sike ko jammu ni jammu taksir o inni kullu kafirin kala kefeero fa inna allaha no allah aduwu lahu ko gaño makko o kullu kafirin kala kefeero aduwu lana on kadi ko gaño meɗen enen ɓe julɓe o kullu kafirin kala kefeero fa innahu o laawidu mir lana o soomanta en e erne makko nden illa sarra koye na bone en ande yiya yahudajo on koɓɓo posɗo noon law sa sallam ka ɓe maɓɓi tum ɓe andi ɓe landi koyenmo puuse muɗum wo ko andugol siko nulaɗo ansi ko nulaɗo ande koyngal dammon o gasa o ñamata no kono si o ñaami o jaman photo fi makko ande kadi
daari ngayru wali hasa ko sabu yajibu no waɗɗi alayka ma anta takraha nde añanta min qalbika immorde ka ɓerde ma kulla kafri kala kefere ma kana none wono laatol jinsuhu none makko foti ko ɓaleejo foti ko portojo foti ko arabojo so tawi ko kefere ma kana jinsuhu o ma kana laatol ka tagarrubu ilayka won ɗon siɓɓe o ani ko yumma goɗɗo siɗɗo ko ɗon haaɗi kam nene goto baba goto ɓe fof ko ɓe ɓuri ɓattade ma joni noon hay ko ɗum fo alam andu annahu koni adu yare on adu ko adu kako gañumal donc andi Mus'ab ibn Umayr ɓe wi ñande Badri nene goto makko tawno e nangganoɓe Badri o yetto nangol mum o jogo o moƴƴa o nene o no mari jawdi ndi fandan sa a jogi kemo a heɓay ko kelɗi jungo makko ɓay nene mo ko ɗum wiyata e nene goto ko ɗum wiyata o min komin o ɓeɗo woni siɓɓe ene nani siɓɓe hannde kadi ɗum ngalɗinoya moƴƴa ayno jeyano ko ɓe waɗa so tawi woni goɗɗo dahi goɗɗo o foolimo o hendike mo hettugol ɗon e so ko ngalon ɓuuɗi ɓuyita ɗon so hetto ɓuuɗi ɓuyi hetto so on tigi hetto jawdi ɓuyi o yetimo taara juɗɗe tawi no nene mandine maɓɓe mari mumen moƴƴa kala nene Mus'ab mum ɓeyro mari mumen on sa o yetti yo jogo mo moƴƴade aɗa manaki kamɓe goɗɗo ɓe annduno kana takarrubuhu ilayhi ok faalam ko ɗoni famama kana foti wono lawtori takarrubuhu ɓattagol on no kefere ilayka faade ma faalamore andu annahu aduka ko kañuma qala taala allahu bajjo seni ɗon wi ɓura ya ayuha allazina amanu kono gonɗiɓe allah on la tattahisu ton jogui to aduwi eɓe hamɓe mo aduwakum e eɓe moɗoɓen awliya a weldiɓe ɗum ɗo ɗen kadi ko allah yewti en ɗum no addoya e ɓuran donc andi ko ayon ko tippino ko Khatib bun Abi Balta'a bun Abi Balta'a ta ɗon andi o winno lettere ko nasala fokkuno Makka o yetti o immini goɗɗo naɓu lettere on yettoɓe wonde ɓe arde Makka joni noon haray ko ɓeygore makko nen ko ɓe wallumo yande hara ɓe hiwana ɓe to ɓe yandi Allah subhanahu wa ta'ala andi noon alayhi sallam on fi on lettere tawi ko debbo jonna lettere on o moori kadi hoore makko na hande ƴewre heeɓi kam lam o mubbi sukul makko ɗum hoore lettere on nawa sallam immino seydna Jibril e seydna Aliya e sahabaɓe goo fi on lettere yaw ko debbo jogui lettere on yahi ha nokkel kaari e dunkire kaarire wonko cangol noon ɓe yahi ha ɓe hewti ɓe landi debbo ko no jogoy ni jogaka e hunde ɓenni o addu ko jogi mo hunde o jogaki o lettere mo joguiɗama addumo adama yaltinama joni tawi o huuli ɓenni a hutti e seeɗa manni ɓe o firti lettere o jonni ɓe ɓe ari tawi ko sabaji oɗe windi lettere on Khatib bun Abi Balta'a ɓawo woni laaro kon le ton janggi ɓe landimo kadi ɗum pusuma e ɗum ɗum laaɗo soɓe nde gomɗini Allah mi gomɗini mi gomɗinala mi warda ɗum no yaltugol e keferu yaltugol e dina arta e keferu ko fi ɓeygori o mi mara Makka toon ko wonaa ɓeygori anden ko fi nde ɓeygori an ɗo ɗen ko ta goɗɗum waɗi ko ɗum mi ani ɓa siɓɓe an ala ɗon ko ɗum waɗi sahabajo go immi o wi iɗo sallam accu mi teɗale gadal makko ngal kisan make o wattama hunde a anda o tawano Badri a ƴeltaki Allah subahana yettiki lamonde kala tawano Badri ɓe waɗa ko faalawo mi yaasuke ɓen Allah kadi ko ini ko ya ayyuha allazina amanu o noddirima konngol gonɗiɓe ta hollitama yaltal toon ya ayyuha allazina amanu la tattahisu aduwi wa aduwakum awliyaa o ewnira gonɗiɓe ɓen tawat ɗum no sabu ma janggani mo wiyete gongo naal maayi ko woli kon ko gonga makko ko fi ɗum warda na goɗɗum o joni ɗo fof ko pré follugol wonde ta ƴettu ɓeɗo ɗen jatigiɓe welɗoɗa e maɓɓe ko hande a welde gonɗiɓe Allah ɗen ko
oyi noon isan naahudu e ƴette min hadihi qaida ɗum noon ƴette ɗo ko wiyete qaida ko assalaha nabiyu alayhi salatu wassalam laaɗo waɗi ɗum lasili ala anndu wahiya ɗum ko almar'u neɗɗo ma wondu e man a habba on mo o ɗiiɗi fa alayka no fayma ya akhi kan on julɗo an to sudda qalbaka ala mahabbatillahi wa rasulihi nde fewnata ɓewne ɓerde ma nden e hoori yiɗgol allah e laaɗo makko mo khulafa'ihi e lonti makko rasnatuɓe o ashabi alkiram e wondi e makko tedduɓen wa immatu alhuda ɓeɗo imamu ɓe ka peewal ɓe min mbaadi mbawa ɓeydande feƴƴi fi hen ɗum litakuna ma'ahum fi alatoyo wondude maɓɓe yawma alqiyama nasallah yetoro allahu an yuhaqqiqa lana nde o tabitinno en dalika jantal o ko ɓe mannihi saabu dokke makko wakaramihi e bettoyagal makko wakarami teddugal makko walla almuwaffiquna hawrinowo allah hawrini konto koka le ha si ajati aji ɓe ƴetta nde ɗo ko nde ɗo ɓurata ɓe ɗo ɓuri hen dawde ok بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبي جدي كسروا جدي وصفوا بعد ماكو أكو يسجد نعم أوكي وقصة أي بابنا مجانغر قصة للمطالعة ko qissa fi rewtagol burtuqala jaddi ko lebnere jaddi soro ɗuɗɗone janngude kana fi hadiqati manzilina sajaratun burtuqal sajaratu burtuqalin qadimatun fi ihdas sinina fi ihdas سنين حملت حملا كثيرا فكتفها أفراد الأسرة حتى لم يبقى سوى برتقالة واحدة أراد زدي الاحتفاظ بها لنفسه ولما كبرت قرر جدي كتفها وبه كان لات في حديقة منزلنا كزرد قال لي أمن andoɓe joni waɗe kuuru awa daƴƴe nder toon aɗa soodi aɗa waɗe kuuru ni joni haɗa kuuru no yaaji waɗa daƴƴe nder toon ɗum woni wonde ɗon o hadiqati manzilina zarde galle amen nden sagila tum laati toon hen ɗum leggal burtuqali leemune gadima tum ɓooyungal fi ida sinina goto e kitale goo ma goto e duuɓi goo hamalat hamlan kathiran ngal rimi dimƴi ɗuɗuɗe wa gata fa ha tettiɗe ɗen dimƴi afradu
alal usrata goto ɓe gure ngala yalta itta ɓe gure nan ittide ɗon hatta lam yabga heddaki siwa bortuqalatin wahidat wona leɓunere wotere arada jaddi faala noon soro an alihtifasa hiwgolle rena nde ihtifasa biha hiwgolle nafsi fi hoore makko fa hedde ko wotere walamma kabirat ene janɗuno arora jaddi tabintini soro am gatfa ha teddugol nde alima abi baba andi bi zalika ɗum wa kana laatuno yuhibbu alfukahata laatuno ɓe yiɗno samakala moƴƴa noon wiyete kon cantugol wa kana laatu yuhibbu alfukahata kirɗingol o sako ɗum woni waɗo cantini wa hadara sullaman o addi ɓargal wa gatafaha o tetti lemnere nde wa allaga o yowi makanaha remplace mayre ɗon tabatan o ko fayi ko wutata o fayi ko watani ɓe wuttani ɓe ɗumanno fetta tombolaw hoɓɓe ɗon en an mari couleur ji nan couleur ko jikano mari ha kono mari so on kono noon o wajada ha o tawi tabatan o tawi oɗo tombolam ɓawa yeehi o wajada ha kana ɗon tabatan wata ajjaba o haawi minen ɗo ka tabatan ko fi masai dhalika na fi masai dhalika aliyawma minen woni en diwine a diwi o nam en diwi ok o fi masai dhalika alyawm o inni wo koye kiikiiɗe ngal ɗon ñallal wada a jaddi baba on waɗi asullama kañumen ɓargal ngal baba waɗi ɓargal ngal wata sallaga ha jaddi nam wada a jaddi soro on waɗi asullama ɓargal ngal kañumen wata sallaga ha o ƴawi ɓargal ngal biso o bati no sattiri mawɗo ɗandi mawɗo na woni himmuɗo ko woni immine o nulo waɗa tawi no waɗa hoto golle makko ɗe haɗa so yani ɗum ko kanko andi o ƴewata toon kadi hanno sattiri ɓe suɓati ɓe suɓatin zaidatin e sattede ɓeydide ƴewgol ɗum ngo yuridu mo faala gatti ko tettugol albortuqalati lemunere nden o wajada ha o tawi ɗen ɗon taba tan tawi tigui tigui on ko remplacement ɗe waɗa hoɗon tombolan foto ajjaba o haawi wadde hay so o ngal muga on se summa tawi kadi utti o jaɗi min amaki kalbihi ka luggende ɓerde makko indema alima nde o anduno annaha no ɗeɗo golle ihida ko gotum fukahati abi samakalaji baba noon on kadi waɗa ɗum andi belle ko baba ko ɓiɗɗo makko waɗ ɗum no o haɓɓe o jaɗi nde fof ko fillo no yaltina salamu aleykum yoɓɓino Al-Quran Al-Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين
Allah subhanahu wa ta'ala o dal qala ya bunayya wi kayo ɓingelam ndiɓa annabi Yusufa filanike baba e mum ɗum ko annabi Yaqub fi koyɗol ngo yingol o yandiki sam annabaku ngun ko kanko fewti kanko annabi Yusuf woni ko pay o wiyanimo la takusus ta qissano ruwiyaka koyɗo maɗa ngol ala ihwatika e siɓɓe maɗa ɓen faya kiiɗu laka sakko ɓe fewjane kaydam fewje jamfa sabu noon hen ɗum inna soytana tabiti seytane lil insana nde neɗɗanke on aduɗum ko gañum mbino ɓanguɗo mo suuɗaki ɓanginɗo ngayko ɓe kasali ko ni kadi yejita mbika no fawi suɓagol ma rabbuka joomma suɓotoma joom maɗa o allimu ka o andina min ta weeli mode firo ala hadis koyɗi o timmina ni'ma tawnima makko on alayka dow ma wa ala ali yaquba ɗo ɓe nguri annabi yaqub kama tamma ha no timminiri ɗum ɗon ɗiɗo nemaji ala bawayka babirahima min qabli ko atti ɗum ko ibrahima wa ishaq eto ɗo kala ko soro makko andi annabi ishaq kanko jibini annabi yaqub annabi ishaq kadi ko jibinima ko annabi ibrahima andi ko annabi ishaq annabi ismaila on ɓen goto wara naɓe nene goto oɗo ɗen komo nene ha nene sarata annabi ishaqa komo nene sarata annabi yaqub e annabi ismail komo nene hajiratu o wi inna rabbaka tabli joom alimu ko andu hakkimo ñañoñawre makko nen laqad ko gonga kana latake fi yusufa fi qissa annabi yusufa o ihwati makko ɓen ayatum mandeji ɗi sa'ilin hande landotoɓe ayaji ɗi no taske fi mum ese qaali to ɓe wiwno la yusufu pellet ay ɓe adila o ko yusufu o wa akhuhu e siɗɗo makko bunyamin o habbu ɓurayɗede ila abina faleke baba meɗen min naadi enen won hano enen de usbatum ko en jama kamɓe timi sappo kamɓe nene goto worɓe tun oɗo kanko annabi kanko bunyamin to nene goto inna abana baba no baba meɗe la fi dalali mo ɓeni ɓe woni majjere bangude ɗo neɗɗo oɗon o dalal o wona wonde ko majjere gay gomɗinal majjere liddu mum ko alhuda liddu dalal maga liddu majjere mum ɗo on na majjere dara liddu mum ko peewal ɗo ɓe fiɓa wonde ko majjere ba maɓɓe mara dina woni masalan lukatan yani mana on ko ɓe woɓuɓe koɓe faljuɓe ko suuɓi ɓen ɗon acce ngenen so tawi noon so woni ɓe suuɓi ɓe fiɓuno wonde manana ko majjere gay peewal si alay o fiɓi ɗum e annabajo haara wonti ko kefere wonta mo fiɓi ɗum annabajo ko majji ɗo ɗum holle si kewano deftere mene ɓe duratu tafasir li cheikh mouhamadou sabouni amadou cheikh aliou sabouni so daari ɗum tafsir makko noon ko ɗum o waɗi toon ɗen ko ɓen oɗon ɗen o ɗum waɗi tambi andingol won man ndeɗo majjere na majjere gay peewal dey ko faljugol baba makko woni e fajere ko suuɓi ɓen pay koye ɗum acci ɓe kamɓe ɗon ko ɓe jama fahimtum ɓe wi ko tulu ware yusuf awittirahu ma bugo ɗon mo ardan e leydi ka ɓuuri woɗɗude ka sahara ɗum si waɗi yakkudu ko hentanto on nimanoyi toon wajhu abi ko yeeso baba mum ɓaasa ɓe yaal wonde kadi mas labudda ko onon wondirta sigi ɗo ala ko gaño ko woni joni mas annade kadi oyo moggo meɗen tawara kadi ko enen ɓe yiɗata wata kunu laatoɗo min mbaadi ɓaawo makko kawma yimɓe salihina moƴƴi ɓe hannde kadi onon yimɓe moƴƴi ɓe awani waɗɗo golle ɗe moƴƴaɗe ay proposé ko ɓayde ɗon kam kala qailu wiwɗo wi e maɓɓe oɓɓeni ko koɗo jana maɓɓe on koto maɓɓe min on jiɓɓe maɓɓe la takutulo yusufa to hoto yusufa ko satti o wawa ɓo bugema toon fi hayabatil jubbi ka woydu luggudu yaltaki tu hoccu e mon se mbaɗo yoga so yara seteɓe in kuntu so laatake fa e leydi waɗa ɓe goɗɗum waɗe ɗum noore on andi setajo kala hotono jendiyat ɗon nomo andi ɗon no joogue ka woydu ɗon joni nomo andi ɓe joogoye toon ne hawra e makko toon tawi ko ɗum aray no ɓuuri wargol mo ngol ko ɗum kanko proposal naɓe ɓe sakkitiri wargol ɗum kaala ɓen yaabana koye baba en amen
malaka ko waɗuma laata manna hoolota ko men ala yusuf accitugo men yusuf wa inna men lawnande wona lanasuna pelle ko ɓe lawaɓe no reedu arsilu accitumo ma ana wonde amen gadan janngo yarta o yalɗam o dura o fija ande yarta yewgo joni ko ka aynirɗe ano min fija toon ɗen min hocco toon min waɗa ado wa inna men lawnande mo la hafisuna ko men renaɓe men pelle ɗum andi tawi o jaɓata yo makko makko joni noon babira o mi waɗaɓe ɓen si andi ko kaari ɓuura hidde ɗum so e maɓɓe ɗum woni dowatani moƴƴa e rewɓe ne waɗa ɓe ƴetta ɓay ko gotum waɗa ka photo ka Facebook maɓɓe ala ko noon ala na waɗa ɓeygol ɓen toon ne wolide ɓen noon ko feere ala ɓeygol aramata ɓeygol ko ƴetta ɓe goto waɗa ka profil mum ɗon wolli a ɓurde nekis tan joni ƴettugol ɗamari ɓiɓɓe bo ƴetta gotum waɗa nder toon ta waɗ ɗum few sappo ko waɗa arana ɗum sike ma ɗum ɓeyat ndaara ɓe na baba ko oɗo ɓuri yiɗude joni ko addi ha ɓe puusiɗo no ko tawi kanko iwatano ɓe jaɓatano ha ko fijigol ɓe wonde tum ɓe yiɗimo ha ɓe andi ko kanko wonti annabajo mum sabu ɗum ɗon kamɓe kadi na ɗum ha ɓe miijino sabu ɗum ɗon joni noon ɓe proposé no yaltingomo to waɗa ɓe ɓe haldanta o feere nden to fi ittugol mo jungo maɓɓe ba maɓɓe naɓa kaɓe inna ɓe naɓa ko قال وإن كان النبي يعقوب إني من لا يحزنني مسننا من بلت مسننا من أن تذهبوا به ديارة من مكة فأخاف من دخولك أن يأكله دنيامة مطعم عزيب سافات جابالي نبينا بونو جونون hari ɓe annda ɗo ñaama goɗɗo toone ana har ɓe annda ɓe ɗum ñaama goɗɗo ko ɗon hannde kadi ɓenni o kanko woni e programme goɗɗum sono yewti ko ɗum waɗi ɓe ñaawoɓe buy so ɓe landike ba ko ɗon ɓe anndata poyeji ɗi ɓe nanngirema ɓaaɓe kamɓe ɓe faami ñaawe tanga janngaɓe no ɓe landa yewti ko ɗum waɗi jannguɓe buysino landede ɓe jaɓata wolde moƴƴa ɓe lante has ɓe wola seeɗa hakkille o ɓenen ɗo kaarijo ɗon ɓe ñawɗo e goɗɗum on ɗon ɗuɗata no wolde mais ɓe haasi o wowla o wowɗo naɓude en kanko so jonnama avion mo wawi naɓude ɗum hannde wolno ɗum hay kono ɓurno motta gandal maɓɓe joni ɓe mara ɓen gandal ko ɓen okki heddi ɓen fayda wamde joni nder yewtere ko ɗon goɗɗum yaldata ande joni noon ɓe andi ki san jaa ko ñama goɗɗo hande kadi ko ɗum so ɓe ari ɓe henni bonor no ñaamima saba no ñaamima ɓe maki wa haafu no huuli an yakulahu ta ñammu nde ñamatama asibu ɗo safandu ko amtono andu kay makko o gafiluna ɗo welsidi kalu benilla in akalahu wallahi si ñamima asibu safandu wona hamta menen le usbatum komin jama innano minen isa dasel hasina haɗa komin jasuɓe haɗa komin perduɗe alhamdulillahi rabbil alamin e weltaniki allahu subhanahu wa ta'ala e taguɗo en timmini en tagu waɗi en julɓe en toriki allah famin en konɗen e janngude kon o newnana en gollitirgol en tolnaniki allah ɓe karmokoɓe me yo allahu windanɓe ɗum kamandakke maɓɓe moƴƴo waɗana ɓe joddi aljanna en toriki allah waɗi en e yangantoɓe qur'an allah newnan en gollitirgol nde deftere allahu on e sunna nelaɗo on bi rahmatika ya arhamar rahimin haray darsuji ɗin ko ɗo ɗi hatti hande janggo kadi e nder yontere ɗo haray ko ɗo ɗi hatti en fuɗɗoto e tene on inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa aleykum salam wa rahmatullahi, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.